sector so that batokhona ukuthi bacompete nemave lamanye laniketwa mhlawumbe ema-budget lamakhulu kakhulu. Kepha ke phela siyathi ukuthi nathi umnotho wethu akusiwo lomkhulu kakhulu, kepha nje kuko konke an investment has to be made, ka-tourism, for tourism to thrive and flourish. Nawubuka indzaba yesigaba sekuqala njengetimpunga, Ingonyama bayinthumile. Nibuka ukuthi nikwendile le benthume kona Ingonyama uma ivula isigaba sekuqala nisebenze njani? Ngibonge kakhulu kuleso sigaba, sibonga kakhulu nje ukuthi i-cabinet yelive isebentile kakhulu kwekuthi baphushe tindzaba babambisene nayo iParliament. Sibonile kungena ema-bills lakhulumisa tindzaba tabo nuclear, sabona kungena ema-bills lakhulumisa tindzaba tabo mkhonvongwavuma augmentation project. Konke lokho sibonile ukuthi kwekwenta impilo emaswati abe ngcono. Kumkhonvongwavuma nje to be specific, it's an agricultural project lapho khona leli damu litawenda ukuthi kube nemisebenzi for bantfu labasha, for nabo bonke bantfu labakhona eveni. Si focusa kakhulu ensheni ngoba vele siyathi ukuthi insha ngiyo lenetinkinga temsebenzi kulamalanga. So lo mkhonvongwavuma project nase ubuka thina ngiphindze ngideclareishe ukuthi ngwaseshiselweni kutawuthuthuka lesifundza kakhulu, kuphindze kwakhe ngemisebenzi, kuphindze futhi kube nje ne development holistically ngoba kuta imigwaqo lapha yana, kuta naleli damu, kuphindze futhi kuta nema tourism facilities khona lapho. So siyakholwa ukuthi ngaleyo ndlela leyo live litawuthuthuka, imisebenzi yakheke live liqhubeke liyembili. Siyabonga Mnguni, sesinifisela lokuhle ukuthi manje niphinze nilalelisise ukuthi Ingonyama yithi nibheka kuphi. Sive ke sitabe sibheke nini kunibuka ukuthi lokho lesekuphefumulile Ingonyama sevele nihamba ngako ukuze kuthi live liqhubeke liyembili. Siyabonga kakhulu Nkosi, thank you. Nebekunene nguye ke uMnguni lapha imphunga lehloniphekile uyayiteka indzaba ukuthi kubuka kwakhe isigaba sekuqala eParliament sisebentile, kodwa ke khona lapho kumele ukuthi kungajinge futhi kuqiniswe khona. Sitaqhubeka ke nekuthi sikhulumisane naletinye tishamthetho lese sevele tikhona la lunga lehloniphekile siyavusela unothile iParliament evunule kahle nalonyaka. We must commend that. Sitawucela ukuthi uthethule sivene singangeni mhlawumbe into ingaba mbili lengafisa ukubuta yona. Siyabonga kakhulu Makhanya, sibahle vele sikhuthala bayethe Ingonyama yelive isihlobisile. Ngingumhlonishwa wesifundza saseLibonjeni, ligama lami ngingifuthi ngwakaNgcamphalala abathi ngingimamkhize Makhanya. Lubombo singathi sifundza lesiyinjini yemnotho kwelive laseSwatini. Lokho kodwa akusho ukuthi kude ama challenges la khona. What are some of the pressing challenges la khona eLibonjeni? Siyabonga kakhulu Makhanya, vele umnotho walelive Makhanya munengi ugaywa khona esifundzeni saseLibonjeni. Kodwa na ubuka ngendlela i-economic development lengayo esifundzeni sethu sisalela emuva. Sinema challenges kuma infrastructures ethu, sinema challenges educationally. In terms of development nje sisalele emuva, and we are saying sibuka ukuthi silubombo, let us do something, sibambane sibe munye, and we're on our development issues because we are the ones who are producing most of the economy of the country Makhanya. So simisela nje ukuthi we will do everything in our abilities ukuthi sithuthukise temfundo, sithuthukise ama infrastructures ethu kulama issues ale timvula letisuka konje Makhanya. The issue of climate change has really affected the whole country and more specifically the Lubombo region. So siphakamisa nje ngikubonga Ingonyama sibonile isibambisa sive semaswati yayikhokha imali lephumile ukuthi ilungise imigwaqo leyo nakele nako konke nema bridge, but we are looking at getting a lasting solution, not just a temporary solution. Le emaswati atawuthi noma ngabe kuvela siphi isimo selitulu kucuka kwaso akhona ukuthi amelane naso Makhanya. Ngikubuka kho bengithi ngidawungena nje kule ndzaba ukuthi kule timvula leti bekhona infrastructure yelive ilimele kakhulu. Ukubisela emva kancane nje nilimele kangakanani nini nokuthi yini le limalele? Silimele kakhulu Makhanya, silimele esifundzeni